أي. الزول 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 ولي قارن الزول الزول في الأول يبوا سكا يبوا سكا يبوا سكا يبوا سكا هكا يدوني هكا دونك يبوا سكا يبوا سكا يبوا سكا يبوا سكا الصغدا هكا Donc, le procès Mira Moknash a été reporté. أسني أكو ورش بقفو ثان ميرث أحد حنو في اللونك كون ويلان ذينا سور بلاس كي راح تسقوذن ما رانا نخدم هكا لا سوليداريتي رانا ما رانا نخدم تجمع تايراو رانا ما نخدم ديليان سودي ديالنا تسقوذن دونك ميرا مكناش البروسي روبورتي حوالي قدر لوكدوم داكوليس عيسى ليبيري رنان اساقي فانتسين وراش المقلع اذا انت كيث ذيني صفراحان دونك دو بليز بلو ما الا نخدم في لاسن لابريسيون كني تخدمن قالك لا فورس المال كونتر المال كاين يدبوي المال كونتر المال باش تداول حلو باش تداول لا كريزه المال كونتر المال الزول في اللون الزول ذا حمايه زرامك Ouais, j'ai fait snap précédent, il vous a fait plaisir. En tout cas, ça a coupé, il y avait des gouttes de pluie qui tombaient sur mon téléphone, j'ai pas pu finir la vidéo jusqu'au bout. Je peux vous dire, il a goûté un molar. Voilà. Alors, au départ, vous avez entendu les grossièretés contre Éric Zemmour. Ensuite, l'agresseur, le harceleur, se filme dans la voiture avec un masque. Il enlève son masque. Puis il dit il a goûté un molar aussi, donc du style, je lui ai craché dessus. Et puis après, le même harceleur a reposté une vidéo où il était un peu... Ça va, gros fils de... Viens ta mère, hein. Viens ta mère. Eric, un petit doigt dans le cul. Un petit doigt dans le cul, Eric. Ouais, j'ai fait le snap précédent, il vous a fait plaisir. En tout cas, ça a coupé, il y avait des gouttes de pluie qui tombaient sur mon téléphone, j'ai pas pu finir la vidéo jusqu'au bout. Je peux vous dire, il a goûté un molar. Voilà. Alors, au départ, vous avez entendu les grossièretés contre Éric Zemmour. Ensuite, l'agresseur, le harceleur, se filme dans la voiture avec un masque. Il enlève son masque. Puis il dit il a goûté un molar aussi, donc du style, je lui ai craché dessus. Et puis après, le même harceleur a reposté une vidéo où il était un peu plus contrit dans la vidéo. En le voyant, je me suis laissé emporter. Mais je tiens à préciser plusieurs choses. La première, c'est que je ne l'ai pas touché. Entre lui et moi, je n'avais ni l'intention ni l'envie de l'agresser. Je ne lui ai pas craché dessus. On peut le voir dans une vidéo que j'ai publiée par la suite, me vanter de lui avoir craché dessus, mais c'est complètement faux. Vraiment, c'est complètement faux, c'est pas vrai. Donc je sais que j'ai mal agi, j'aurais pas dû agir de cette façon. Qu'est-ce que tu fais en France? Aïe bâtard, tu fais quoi en France? Espèce d'un bâtard. Tu fais quoi en France? روح على عربي سعودي تنادينا ربي قماك ايونا رخيص va en Arabie Saoudite. Là, on a un prix Nobel quand même. Et en plus, c'est quelqu'un qui assume pas parce que, enfin, il a assumé dans un premier temps. Et puis là, maintenant, comme il y a une enquête qui a été ouverte et que ça a fait un buzz médiatique, on voit bien qu'il a peur. Sans doute, il est peut-être d'ailleurs conseillé par un avocat. Il rétropédale. Il dit que finalement, il voulait pas faire ça, qu'il a pas craché. Sans doute parce qu'il a peur de la justice. Donc en plus, il assume pas ce qu'il a fait. Il faut préciser que ils sont comme ça, jusqu'à l'Élysée, puisqu'Emmanuel Macron a décroché son téléphone
téléphone pour appeler Éric Zemmour et pour lui apporter son soutien. Que pensez-vous de cet épisode? Alors déjà, du point de vue du droit, comment ça peut se passer, Maître Soubry? Je pense que s'il a dit qu'il n'avait pas craché, c'est parce qu'il y aurait une qualification supplémentaire. Parce qu'on peut considérer aujourd'hui que si tu essayes, en fait, ça serait, alors, je sais pas, mise en danger à vie d'autrui, non, je sais pas, tentative d'empoisonnement, j'en sais rien, mais il peut y avoir une infraction. Alors, j'arrive pas à trouver l'infraction sur le fait de cracher, mais le fait de cracher aujourd'hui, vu qu'on sait qu'avec le coronavirus, effectivement, ça peut se transmettre, il peut y avoir, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il le dit. Il peut pas nier les insultes. Il y a la vidéo, etc. Il peut nier le crachat. On verra d'ailleurs ce que dit Éric Zemmour. Est-ce que Éric Zemmour s'est fait cracher dessus ou pas? Parce que c'est lui la victime et c'est lui qui dira exactement ce qui s'est passé. Bon. Après, c'est un abruti qui voulait faire le buzz. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il a réussi, en fait, parce qu'on parle de lui. On parle de lui et dans sa vidéo... Un abruti, peu pire, un bâtard. C'est un bâtard algérien. C'est un bâtard arbouben, c'est un bâtard algérien. C'est un bâtard musulman. La seule chose qu'on peut faire... Il ne sait même pas de quelle race il est. Je ne partage pas ses idées. C'est justement le contraire. Sur le plan des idées, tout simplement, tu débats, tu n'as pas à insulter, etc. C'est un abruti, c'est un imbécile. Il y a des poursuites qui vont être engagées. Ça n'ira pas très très loin non plus, mais voilà, il mérite d'être puni, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait répondre non à la reconnaissance? ولا ما يعرفوا بلندا صودا مش كذا قبيلي نفغ العقل مي لو كان مارين لو بان باش خدمنا لك هادشي كنا حقرناه نسوسو مطاس الشاه هنا داير الى يونينا دوال اي شكيت او تساعدي يساعد الحق موثني مولاني وعاتبني مولاني ولا نوذي موثان الساعة إذا من يوزن نفس مرتاقي مي يفو ريفليشير اوسي اسك مرتاقي ولا باسكو صعبة غير لقاها تقولوا يسنا فوالا وي يفو ريفليشير باسكو يا دي بياج اما تقولوا يسي غير يتغيضا يمكن يتغيضا يتمرتاقي وندير صح موثني مولاني وعاتبني مولاني ولا نوذي موثان الساعة إذا من يوزن نفس مرتاقي Mais il faut réfléchir aussi. Est-ce que c'est مرتقي ولا باسكو صعبة غير لقاها تقولوا يسنا voilà oui il faut réfléchir. Ouais, donc ça veut dire que alors les قار تا مرتقي ما إلا أذمذا فلاس وردوال ما إلا تقولوا يسنا وردوال ما إلا تديفوندير je suis prêt à la défendre. تا مرتقي لقاس نديفوندير أم كاس نديفوندير خرصوم لا ليجيتيم ديفونس انعس فلاس انحارب فلاس ماشي نسى ثرا يقولوني السنة نكون انا حذر فلاس يا دين محمد زرب اليوم اين يدفدون اين يعرن ورجين في نسي هاس شفان ديال الكيرا لا نريد الا انا من كينيا شفان ديال الكيرا من 54 62 نا إثين الاف اف اس دي 63 65 شو ما يني ديفتون ظرف لنا دي عرقاس ايضا الجزائر يا كان اين لن تقشوش دويدا رايت ميوتشن بويغرس هذا مسنقار ساقيد يوس في السنة الساقي غاية تماثل فرحات سندي جنيف. Aujourd'hui, on en est à plus de 16 ans. Il y a eu des grands brûlés qui sont morts et qui sont en train de mourir pour d'autres. Un petit feu. فرحة il y a eu des grands brûlés qui sont morts et يتمتثل à petit feu. وكاينة لا نورش الماك باسكو ما يليون ذا قروز اش ديفوندي الفرحات ما يليون دمغار اش ديفوندي الفرحات ماشي لي دو ماك سيتادير فرحات اللي ديفون لي كابيل لي برولي ينايك لي برولي ويدين وكاين راه صحاب الماك ني برولي
وكي دينا أصحاب الماك برولي نعطي لا وين برولي الماك إنا ياك لي برولي دو لا كابيلي دونك فرحات ماشي وين organiser, orchestrer, mettre en scène des évacuations vers la Turquie et ils ne font strictement rien. Il y a un génocide anti-kabyle qui vient d'être perpétré. Cela me rappelle, et c'est la même chose d'ailleurs, l'opération de Saddam Hussein contre les Kurdes, quand il les avait gazés. Brûler la Kabylie, brûler les villages kabyles, sciemment, c'est un crime d'une très grande cruauté. Les gens sont morts vivants. اتكسر ريبوندي وعطايا كي وكي ذا عطايا وكي كا لي 75 واحد تفكرني كحتشوني يماك بوركوا تو افاسي لا ريبونس كابيل سولني دوايت ماس دير كازن روحنا غورس عنا نتسخم ناس تكسر لا فيديو ايميدياتمون سولني نكدا احمد كسر لا فيديو مو كيهضر ربي كسر لا فيديو روح تفكرني كي يماك كذا ركاز فما نتا إلا يونو طحان يضوار استقرويثيس روح نورق ويثمس الغورس الناس دا حمد جامي تشوغار تحضرت في الناس داير قسنا رسا إنا جامي بارلي دو موا إنني كسيتا دا حمد كسا لا فيديو ني باسكو رقمعتني داكو رقمع تفاميلتيس رقمع دايثمس رقمع دينا ربي مبابس رقمعتني داكو روح تفكرني كي يمك الرخيص فهمان كنت تساقوذا يون كزان وتساقوذا يون الدونيثي وتساقوذا فرحات يمزعني مولا تقوضع معتوب تقوضع العناية قبايلي ذي تقوضع كيني وما وكتوك تقوضع عرب كتحني كيني بطارا نعونا دير كيما نعونا راه تقويضني يسينا حتفكرني كي يما كاسي لا نهضر بوليتيك انت تقويض داك في قرقرنا حنا كي يما كنا دينا ربي racontant comment le feu avait pris, il a raconté qu'un homme avait complètement brûlé, mais il était encore vivant et respirait. Mais on ne pouvait rien faire pour lui. Il a raconté comment 17 bébés sont morts asphyxiés à l'hôpital de Michli. 17 bébés sont morts asphyxiés à l'hôpital de Michli. Ou qui n'a 17 bébés du MAC. دونك فرحات ماشي ذوين كاتنا في الماك ذوين يخدمنا في قبايليس تيل كيل سوا تا توندونس بوليتيك كونتي دو لا كابيلي فرحات إلي كابيل افون تو إلي كابيل إلي كما هو هيك دير الزعل حلي الزعل ليسونسيال توي كابيل فرحات إلي اون تران دو ديفوندر لي كابيل بون ونتعطي الغارة مليح دونك فرحت مليح أساقي دي جونيف اسم بوغفيلي درابو بوغفيلي تعرف في جونيف وكن يصوض راه ساعتي الوان شتا وكن يصوض راه كريم طابو الوان شتا ولا شاق بايلي يكون يصوضن جونيف ولا شاق بايلي يكون يصوضن روطاوا ولا شاق بايلي يكون يصوضن هذه يرفع في درابو نون ذي ليكو ذي لا كورس ذي ليكوس وش انا داكني ولا شق بايلين وكل هذا يصاوض يكون لا جنيف يصاوض يكون عفتنا ربي ولا شو اللي خديم لها فما ما تكون وي اي طحانن اللي كداس اي كبيتشوثن يحرق دينا ربي نون إنا عدين يماكم اي راو الحرام اي باطارن من مرد اخويم فما من مرد اخويم ادينا كان داعي في الحاجه مثلا بيسك اقلا غد يوتيوب باتي تسميشتيها ساغ سينواي ثما ذي باطار ندرا ولا الحرام فيني ايا مثلا ولدينا راه اسمين الذي القهران فراق فكي غاسنا كان القهران كبو غادي تبوقار فهمام اساكي فنان ديال القاهره فنان قلنا ذيك فنان غادي تبوقار اساكوارني دي زرمان يبعثوا راه هي بلا ربي كمث اردي عاود فاروق قرد واغدي القهره
ارذا واحد تافوقارت نجي ليفري فونسي بلا ربي نول ارذا كون الرغذي مرضوس الشميت بون زرام عقلي نيغسي دو سيدي عاوزه وانت داوزه صافي تفهم لي بروبليم ابا جو سوي بري افير دي بروبليم اي هو طوال التورا فهمي ونقرا خمي قوقاون وكي زي يسمى ويكي زي يسمى ساعه ستاوي يتما لا نسين ذي باطارني فوحانا فهما ذي لا موحن دي لا فارد سد البطاره واش غندثني دبو يما السيني غا يما ياكي وكل غا مربا انت تبوض طحناك اروح انا راه خدمنا هاد السنين كي كوم كوا نفرق راه نفرقنا عادين يماكم جي غاسبيا 1 مليار 700 ذي بوقارت 1 مليار 700 يصرف هذه بوقارت فهمت ما تبغى ما تاوي 1 مليار 700 ما بغا ما تسوي ما خما كيف كي غاونت مي تخرت كوي لي بروبليم تخرت كوي تمنيك تخرت خاطر كون وثا كنت شغال مرد درت في القراي نول اكون وثا وشغال مرد درت السليمه كث تشعنين نول تروح ما تسكلي 50 مغارين بلي الفريق راه ولد السنين تكون واش نتقارن تقارنيت مغارين غير مغارن غتسكلي خنا في مدن باللي ذاك الجدود ناقص ثانيه عاد بلي ذاك الجدود اي تسني بلي ذاك الجدود يا با بروبليم مي السنيه راه بلي نفرقنا الفريق راه باسكو كي سي فاميليال باسكو كي سي انتيم يا بيرسون يكزران ما نفرقنا الفريق راه ابار كونوي ابار كونوي دخلت فاميلتي ودخلت واشولتي بازوره بلا ربي كما تقول انا انت كتفنا ما راه واخذ القهره هذا هو الشيء كاين توت فاسون لافير تنحو لي زافوكا خلصات هذا كل شوفه غير عقل نقول اي الشميس اي طحن مذكور وين غير يلعبني يسين كيني وي صافاكا ارجع ودي ربي كما ثوني وي صافي هذا كاع يتصاوض صادير كو تزرم بلي نكون زمر غير نكشم غير تموت مي ساعه غير نكشم نار تموت ساعه غير نكشم نار تموت واخا مني je l'ai payé je l'ai construit avec mon argent l'électricité l'assainissement la clôture tout ça c'est pas gratuit هاد واحد الكتينه تزغدا خاميو الوغ كي غاك الا ونك ذي تدار كي غاك باش تجي غادي تسعني غاك روح باسكو جو سوي اليز باسكو جي ان بون كور دونك اسني اصحاب القاهره ازكى ما الا واشو يلان حسو كنيت بلي عقلي فيرتاع كنيت اصحاب القاهره وكنا يجي ترونكيل ويطحنا كي باطارنا كي سينا كي فيروسنا كان فريده موحد داكي وكنا يجي ترونكيل يتمثل بورتون تجي غاسن فكي غاسن سميت روحنا لغورينا كا ودا نفنو دارت كشات صح دارت وقارتنا امكان خلنا روح تتفنو من كاين وتساوي غير القاهره كاين سي بون بغيت وقارت فرساغ وقماغ كساغتي سنين كساغيني لاقن سي فري نوثني بوينا 300 متر كاري مع ناس زدغن دي دارت من بعد فنون انا كاين يروح بويغ 500 متر كاري مي ديفريشيات 15 سينيسمون اون بليس ما دارت النظام ماشي كيف الا كتخمض الحباب الا 15 كلوتور 15 تريسيتي 15 مان 15 لاقن فما 500 200 متر كاري نزياد فغيت العقل 200 متر كاري يتمثلني سنبوها زياده تشانتي ماشي بورطون لي 200 متر كاري والله هذا ونديري راه لي بوطو انتريسيتي سيني دعدان قرب بار خلصا قريب 11 مليون لا 12 مليون باش خدمن كان الخيول دي وليو دايرين 6 الخيول خدمتنا تشوغ كيس نقارن كاين ثورا صوني الغاز جي بيي صوني الغاز باش نرند الخيط ديون يعدد داك سفلا لي 200 متر كاري 200 متر كاري 12 يذنا 12 يذنا 200 متر كاري 12 يذنا اصلا الفرق شحال كيدير صح حنايا تما وكي ماشي درا ولا الحرام وكي ماشي دي باطارن اي تخدم الدوله يعني جي با الدروات الدينيه مي سي فاميليال مي القبايله كون كاينين لا فامينو اكتي يماتين القبايل تي يماتني وين كاينين اكتي مغارين القبايل تعزوجي ثاني وين كاينين السيتا وين كاينين ناضي ما عزيز وين كاين اكو قبايلين اكو دايت مان كاينين ولا شارع فراغ مي سام في او كور سام في مال او كور ما راك زرنا كني ذيك ما تسن كاينين ما كزرنا كني زعما قلا كيد اونتر لا في لا مور اونتر الدوله ديك الشيني زران بلي اونتسو عرض انا غاشون هادكم عصينا تقامن tu vas mettre le livre foncier en otage le livre foncier que j'ai eu ça fait قرب 14 15 سنه يجي
tu ne peux pas le mettre en cause les vrais fonciers. الفنية كي فني هكا صافي صدات دو كذا وكذا والناس سميت تاع فوقارت زاد فوقارت depuis 83 j'habite à Vaucars j'ai construit de petites maisons مي سي با بوسيبل شوفني قميلين كي شوفني اللعيبه ذاكي وكذا يسمى ويكي سانسارمون ماشي ذا يسمى جو في لو رودير دونك اسيني غير رمضان بركانت بوقارت اسيني بعد اسيني وحرشاوي بعد خاطر اداوم الشوالي وقراين وين باسكو ويكي سون با لا بور فير دو بيان هذا ثاني نون احد في الاول يفو ميو دير كنت فارغه كاين الفاضنا وساعة غير الفاضنا وين يبغانا يدير كم الفاضنا ينو يدير كم شويه باراي معليش ما ولاش الفاضنا ولاش الفاضنا كذا قبايلي كون وذا قبايلين زراماكم كتسدوا زراماكم كتلحوم زراماكم كتضروا فوالا نكون دينيا في كيغاسن ثبوق في كاس القارة نكبر ثبوقات في كاس القارة في كاس نيلة وفنان قرزن أرض ربين داك يكن خذنا كبوت فريقة 70 مليون نزن ديتاك بنانا كبينا 300 متر كاري نروح على ثبوقات ساعة 500 متر كاري ولاش لا شوي لانديكس هاك سلين نكس دينا ربي خدم راسيني سماخ ضوار السلحيض بوا 500 متر كاري 200 متر كاري دو بليس الساكين ضمعاني 200 متر كاري هذا وين ديك السنت 200 متر كاري ما نفرقيت انت 12 يزنا اش كيدي صحني 200 متر كاري ديفيزي بار 12 اش كيدي صح وكي زي يسمى وكي كوني خضع ربي زاد داوس نحمد دابا كانوا تروح على ويا مخلوف Exact. وي داكور مخلوف اكيد عاود هكا واحد 2 مينوت اوكي توتال فوالا شبولن ميم مسامي شبولن مسامي ومجا مخلوف على الشونتور سلمتك وين نتوما يجي خامي وين نتوما يجي كل ناس ميم ساعة كيري كراج ندينا 4 كراج ولا شو ساعة مازالو كفينا راه ناس ولي فامي ناك الاربعة راه انا كني تسمى بغانا نروح نزد عندنا يا با سوسي كيقرا نروح نزد انا خام لا مان لا عينات كراج فوقنا راه نزد انا كراج وي ساعة الحق دان كوتي تو فوا enfin معليش مثلا وقف الساعة متناك دي بروبليم قلت الساعة متناك إذا دخلت قبايليت تفار مكان تبقى مكانك ولا تي هضرات دين الرب بارلي وين يسعنا بروبليم دي واش ولتي ساتي فلاح يسدارت دين الرب تسوقا كوارت مرتا قبايليت خاطر لانه تنحشم لان وايت مثلا ذي طحانان لان وايت مثلا ذي طحانان لان ويدي السوق غادي يمسن لان ويدي كان يمسن باسكو تاع دوفيز لان ويدي ينغان فافات سن لان ويدي فهضرت دينا ربي وين هضرت فو بارلي ولا ما يعني سي با المومون مي اون فامي دون اون سيتياسيون ديليكات وانو ناس داين او تشغل لانديبوندونس تي داوير تكون وكاله زويره تكون ورا زويره او السكنه جوستومون تا كيما تكاله زويره سوا تقاعدم سوا تمزلم تا كان لا سوليسيون اتقاعدم راه تمزلم الشمايس تسكلي خمذاقه في الغاشي يعني الزمير مالا ماذا صور دينا ربي نون اما اكون شبولا غشبولنا في واحد اون فيرا دينا ربي نون اقلين كيف جا فيرتاك دارت القاهره فيرتاك ثناكو يفول با نفوتر لابي شحال هي كيزورا راحوا او
ما كان القانون اشال كيف كيونا شال تصدغ ديك السنه تخدم 14 ينك سي بون تقريبا دوبي 80 صدعت بوقرته دينا ربي نور شو يماك وما كير علي مو فارفوت يون والله ما يسعد الدريه احقر بما يسعد الدريه صامتو دي سيدي تعمره يون دا طحان دا باطار فريده كي دا باطار الحكومه لا بوليس كومينال استخدامت ميران غنوث استخدامك حنا عدينا ربكم الشمايس يرنا مازال تخلص ما ونتسمح غير روح وين فيديو لا جوستيس او تر يمك او تر دينا ربي مبافاك او تفاصون تي ني با مون فرير تفانم الشمايس سان ميرتن والحصن حد حنوف اللون دايره فاش شنيدي سوى المخلوف النعذوره كي قارص لا عقل ناس ولا لا عقل كاين القبيله وكذا كوين أظهرناكم باللي ساعة كل مشاكلكم الشالتي اللي دينا ربي محمد هنا دينا ربكم الشمايس زاون دينا يا أصحاب القارة اش لاقي نجدنا يفرقون 7 طرونش يكرديوني زنز اش القرية ني غاسني ود الشفاعات لكن نجدنا ديال الشفاعات ارول لكم يطحنن حاشا مخلوفه كينا دينا داكور الخمس لوبوزيسيون وين رايا امرسون بوكلني باسكو نغاس لا فاميا بركان كو كيلان دينا انا قيم كان لا فاميا بركان نسيام كاهد نشوفه ولناكو يطحن اتعسن يمثل بود 200 متر كاري نكوني 300 نكوني حنا دينا ربك كون يخم على حساب عين تخمتيك تجي غير تدرت ماذا تسكراك تسكرو وزمر ذا تبنو ذا ساق ياك فغاون تدرت نكين فغاون تدرت تجي غاون تخمتيو انا غاون روح تصدغم ويرنا تخمتيو ونكيت شي فنان ولا شي كون واسمي فنيا نكذبا فغاتي رحم ربي اسمي فنان ولا شي كون فو نيكزيستي با ودلو المرا نجاو انتخابي نجاو اللي تاع روح افغان باسكو سي فري جافي ان لوجمون دو فونكسيون دونك جيتي عليز حوايج غير وندخل الضيق وكاين الحمد لله بركان دينا ربي ونسيت الشمايث وانا يتبع الناس اللي تيجي راه سيدي روح كي الخليه سيدي يغال فرحه يغال ذا خوني التشماره قندور يتسرح 100 الزان ثاني لاميرين فرحه حسني سقارنا بركان يغال التشماره قندور 100 الزان يتسرح مباعد وليت تسحور يتسنح شاب اللي سون ضروا يغال شغلو طحنا تروح الجماعه مو قوه نادنا ربي والملك ويضرب الراس خونا دنيا يماكم الشميث ما كون ويتفاميلت كسمع عريان يفليسن طيح مسي يفليسن كون وين دينا ربي ونوح حال راه ديني ما كون وين يفليسنا باسكو يفليسن دير كازن كي طحني يفليس دينا ربكم ما مسحب القاره كربوني عشني القاره دار كاز ما يكون وين طحن كون الشميث ثاني مرتنون